Lanthokchari Science Magazine Ngasigi Thauramda Thamjari Theory Amadi Experiment ki Research Amadi Bose-Einstein Condensates khutsemna Puthokpa Quantumgi Oiba Anouba Potki Sak-Ong Haiba Hiram Seda Manipur University ki Department of Physics da Professor Roina Lairiba Dr. Angom Dilip Kumar ga Aikhoigi Mihut Raichanda Chingtham ga unaduna wari saba Mahausagi oiriba phibam lengli paliba pumbabu napu tana nainariba science asi theory amadi experiment ki research na yet oigi khongthang oiduna amana amagi mating pangnaduna chawkhatnabagi khongchat chatlibani animag asi lengli paliba thokli uriba pumbabu khangnanaba hotnabada tatna thanaba yadri theory ki research na mawong mataw yathokli aduga experiment ki research na chummi lali hainanabagi thabak oina pangthokli Karigumba matamda experiment ki research na mang tharaga theory ki research na tunginarakuna mating pangi karigumba matamda na theory ki research na mang tharaga experiment ki research na tunginarakuna mating pangi theory ki research asina taibangpan asigi wakhalon mathematical model sing amadi oigani khanba wakhalon kaya sagatpada manung yongna changsili masida hakthengnana mitna uba ngamdaba amadi nana taba ngamdaba kaya adunainei Experiment singna hek uthok tawthokpada wagadaba kaya theory gi research na mangjongna puthokduna lakli masigi mayek laraba khudamdi James Clerk Maxwell gi equation sing asini mahaki equation singna electricity amadi magnetism punsinduna electromagnetism haibasi oirakhibani haibadu takli Mahaki theory ki wakhal san na khanba ngamba asina electromagnetic wave haibasigi wafamsu oirakhibani amadi mahaki wafamsi chummi haibadu kona chahi kunmuki matungda Heinrich Hertz na experiment tawduna uthokhibani Scientists sing asigi theory amadi experiment ki matamduda tawkhiba research adunani ngasi aikhoina wire yaudana ipaw phaunaba radio television amadi radar maipak na sizinaba ngamliba amaromda experiment ki research asidana mitna uba ngamba nana taba ngamba amadi onduna puthokpa yabada yumfam oi masina theory na chumgani natraga langani haiba wafam singdu tasengna chumle natraga lale haibadu khanghanba ngamli Experiment ki maru oibadu fongdokladuna masamaksu theoretical physicist oiba saknairaba scientist Richard Feynman na haikiba lei nahagi theory adu kayamuk yamna fajaba haibadu maru oide karigumba theory duna experiment ka yanaba ngamjabadi theory adu aranba amani mahaki wafam asina science na achumaran lepthokpada experiment asi kayamuk yamna maru oi haibadu khanghalli Masak naiba experiment ki research ama pallabada Michael Faraday na matamamada electromagnetism da tawkiba thabak asisu panba yai mahaki mawong tana tawkiba thabak aduna Maxwell gi theoretical equation sing sembalaknabagi yumpham thonki Haujiki matam sedana experiment na tawba ngamba magun asi large hadron collider gi magun yenglaga khangba yai collider asina lising amaga chamapal humfu mari ki Peter Higgs amadi mahaki khongbu gi theory da laigani haikiba Higgs boson gi wafam asi tasing na laire haina chawrakna chahi nifurom gi matungda experiment tawduna uthoklaki Experiment ki research asi chatnaduna laiba theory amabu chumlibra lalibra haibadu khangdoknaba mapangal su leijai Matam amada akoiba sinba thungna itharna yomduna leite haiduna scientist mayamna yetnarambadu Michelson Morley na experiment tawbada phangkhide aduna ithar leite haina warep tarakpada kananasu leite haina amuk hana yetnakhide Amaromda ithar leite haina tarakhiba experiment ki warep aduna Einstein gi theory of relativity semgatnanabagi lamjing maira oikhi amadi masina muk aikhoina hana khangnaramba mapham matamgi masak honghanki Thengkhang kayarakta theory na tawthorakpa singsu experiment na tawba ngamdaba yawi aduga chahi kayagi matungda experiment ki aphaba khusukulai sing puthorakpadagi tawba ngamkhiba su kongaini Khudam oina Paul Dirac ki theory na antimatter laigani haina lisingamaga chamapal kunipan da fongdokhiba adubu hairiba antimatter asi lisingamaga chamapal kunthra nithoi khakta da Carl Anderson na experiment tawduna positron puthorakpadagi theory adu achumbani haiki atoppa khudam amana Einstein gi lisingamaga chamapal taramanga gi general theory of relativity ki matungina mangalna thekna konna chatpagi theory asi panbayai hairiba theory asisu Arthur Eddington na lisingamaga chamapal taramapangi solar eclipse khaktada chummi haina utkhi
मथकी वाफम खरसिगी तायोनबदा एक्सपेरिमेंट की रिसर्च ना थ्योरी की रिसर्च तगी ngamna चटपसु कयानी मसीना थ्योरी की साइंटिस्ट सिंगदा अनौब थ्योरी सेम मथौ ताहली विल्हेम रॉडगिना लिसिंग अमगा जनिपान मरीफुतरा मंगादा एक्सरे पुथोखिबसिसु मसिकी मयेक लारब खुदम अमनी थाजदना पुथोखिबा एक्सरे असि करमना ओइरक्लिबनो हाइबदु थ्योरीना सागतपदा अराइबा ओइखिदे अमदी मसिगिदमक थिजिलकपा थ्योरी सिंगना एटॉमिक फिजिक्स अमदी क्वांटम मैकेनिक्स ओइरक्नबगी अचौबो मचाक अमा ओइखि मसिगुमलदना लिसिंग अमगा चमापन मरीफुतरा तरुक्ता हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर असि एक्सपेरिमेंट तौबदा थेंगनखिबा असिसु मतमदुगी थ्योरीना असुमना ओइरक्लिबनी हाइना सुगाइना ताकपा ngamlamdi मरमदुना मसिबु संदोकना ताकनबा अनौबा चानबा थ्योरी अमा सेमगतपा ताखि मसिगुमलबा एक्सपेरिमेंट की तौबा ngambasing asina मरी लेनबा थ्योरी सिंग पाकथोक चाउथोक हनबदा mateng चाउना पांगदुना लाकली थ्योरी अमदी एक्सपेरिमेंट की रिसर्च अनि की मरक्ता लेनरिबा मरी असि साइंस चाउखतनबा चटलिबा येत ओइगी खोंथांग अनि दुनी थ्योरी ना हाइपोथेसिस कया पुथोक्तुना एक्सपेरिमेंट ना चांगयेंग कया तौहली अमदी एक्सपेरिमेंट ता फंगलकपा महैदुना अमुक थ्योरी अदु सेमदोक सादोकनबगी तंजापी असिगुमना एक्सपेरिमेंट थ्योरी अनि असि तुना चटमिनबसिना साइंस ना असोय अंगाम याउदना चटपंगमलिबनी कुनसुबा चही चादा तौखिबा एक्सपेरिमेंट सिंग खुदम ओइना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अमदी एटॉमिक स्पेक्ट्रादा तौखिबा एक्सपेरिमेंट सिंग असिना मतमदुदा लेरंबा थ्योरी सिंग चटनबा यादबा मतांगसु यावरे हाइबदु खंखि अमदी मसिना क्वांटम मैकेनिक्स थोलकनबगी मरम ओइखि अतोपा पनबा याबा थ्योरी गा एक्सपेरिमेंट का पुन्ना चटमिनबगी फजबा अमदा थ्योरी ना ब्लैक होल अमदी ग्रेविटेशनल वेब लेगनी हाइखिबा अदु कोनना एक्सपेरिमेंट ना लेरे खंखिबा असिनी एक्सपेरिमेंट तौदुना लाइगोना लिसिंग अनि तरा मंगादा ग्रेविटेशनल वेब थेंगनखिबा असिना चही चामरोंगी ममांगदा लेगनी हाइखिबा ग्रेविटेशनल वेब अदु तसेंगना लेरे खंगबंगमखि थ्योरी अमदी एक्सपेरिमेंट की रिसर्च दा सिजनरिबा खुसुखुलाई अमदी मवोंग मतौ असि यामना खेतनै थ्योरी की साइंटिस्ट सिंगना मैथमेटिकल कंप्यूटर सिमुलेशन अमदी मरी मखोंग समनबा वाखलोंदा युमफम ओइ अमरोमदा एक्सपेरिमेंट की साइंटिस्ट सिंगना अफबा मतंगा चानबा टेलीस्कोप पार्टिकल डिटेक्टर्स स्पेक्ट्रोमीटर असिना चिंगबा डेटा खोमजिनबा याबा खुलाई सिंगदा युमफम ओइ अदुमकपु टेक्नोलॉजी ना चौखलकपना थ्योरी एक्सपेरिमेंट अनि गी खेनबसी हिरम खरदा ममी सामलकली कंप्यूटर की सिमुलेशन थ्योरी की प्रिंसिपल सिंगा एक्सपेरिमेंट की डेटा सिंगा पुनसिनदुना ओइथोकपा याबा एक्सपेरिमेंट सिंग पुथोकनरकली मसिगुम्बा मवोंग असि अयिंग असा नैनबा अमदे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी गुम्बदा यामना चाउना कानबा पि मरमदी हिरम सिंग असिदा हकथेंगना चांगिंग तौबा असि चटनदबा नत्रगा ओइथोकपा ngamdaba असिननी साइंस ना चौखलकपगा इरोइनना थ्योरी गा एक्सपेरिमेंट का पुन्ना थबक तौमिनबा असि हेना हेंगलकली खुदमोइना नैनो टेक्नोलॉजी न्यूरोसाइंस अमदी स्पेस एक्सप्लोरेशन गुमददी थ्योरी दा खंगबमिसु एक्सपेरिमेंट दा खंगबमिसु पुन्ना थबक तौमिनबा चंगलकली मसिगिसु मथक्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अमदी मशीन लर्निंग गुम्बसिंग थोलकपना थ्योरी अमदी एक्सपेरिमेंट अनिमकी रिसर्च दा मवोंग होंगहलकली थ्योरी अमदी एक्सपेरिमेंट की रिसर्च असि मियोइबना खंग हैननबगी ngamkhai पाउथोक चाउथोक हनबदा अहेन तानगदब नते तुना लोइनना चटमिनगदबनी अनिसिना येत ओइगी खोंथांगुम अमना अमगी मतेंग पांगनदुना साइंस की खोंचट असि चटकदबनी न्यूटन की लोदगी क्वांटम मैकेनिक्स फाउबा हिग्स बोसोन पुथोकपदगी ग्रेविटेशनल वेब थिदोकपा फाउबा थ्योरी एक्सपेरिमेंट अनिसिगी खोंचटना मालेम ताइबंगपान अनिसिगी अलोटपा मसक मवोंग खंगदोक्तुना लाकली थ्योरी एक्सपेरिमेंट ना येत ओइ ओइना चटमिनबतना खंगनिंग हैनिंगलिबदु मपुंग फागदौरिबनी अमदी साइंस ना तुंगदा चलकदबा माइकै अदुकी मायोन चुमगदौरिबनी हौरकलिबा महैरोइसिंगना थ्योरी अमदी एक्सपेरिमेंट अनिमकी मसक मवोंग खंगदोक्तुना मसागी जानजबा माइकैदा चंगसिनजबा फगनी मखोइगी अपाम्बा अमदी हैनजबा माइकै खंजदुना चचबना मखोइगी लौसिंग मांगलोमदा पुखतपदा चाउना कानबा ngamgani अमदी मखोइगी होटनाजमन लेमना मांगदबा ओइगनी अरोइबदा थमजरी Bose-Einstein Condensates khutsemna Puthokpa Quantumgi Oiba Anouba Potki Sak-Ong haiba hiramsida Manipur University ki Department of Physics da Professor oina lairiba Dr. Angom Dilip Kumar ga aikhoigi mihut Raichanda Chingtham ga unaduna warisaba ngasimu puduna laksari Science magazine Bose-Einstein Condensate khutsemna Puthokpa Quantumgi Oiba Anouba Potki Sak-Ong haiba hiramsida
khana nena ba Akashvani Imphal gi studio da lengsin duna lebira ba Professor Angom Dilip Kumar bu ahan mokta da ikai khunna zabuglena taram nokcheri Thagatsari tabiriba mayam punamaksu ayana ikai khunna bu ucheri oza ngasi khanna ke dawri ba koi hiram si koi gi anouba kanglon gi oiba koi invention gi manung da haitare oza khutsemna koi ge puthokpa adu makhal ki quantum gi oiba posak ni oza aduna ngasi wahaudu oina ngasi gi akoi topic ti yauriba akoi primary word oriba Bose-Einstein Condensates haibasi karino aduga ma gi sizna phamsina kadai sinai haibudu oza mixing tan thambiyoza Bose-Einstein Condensates haibasi akoina khutsemna semani haibadi hana mahausa dagi lerataba Potki Sakong amani haibatare aduga masi akoina khutsemna sembani haibasi 1995 da han boina sembani adugi mamang dadi Einstein na Bose-na Puthokpa Quantumgi statistics haitare adugi matungina di Bose-Einstein Condensates haibasi leibamdi thoi adu haiba taragasu akoina mitna uba haibadu hek ngamgedaba haitare anoba akoigi makal gi potsi kamai toro ingangedage haibagi makal material ji putho matungda 1995 ta masagi atom jingji almost at the absolute zero gi manak yoba adu 120 nano kelvin ga haibadu yorakanda masagi akoina Anouba Potki Sakong asi uba ngamakpane kuni sida yauriba akoigi scientist ani seuza akoi India dagi hokhiba akoi Satyendranat Bose amusung Albert Einstein seuza akoina hujiki haiba quantum science sida makoi ani si gi theory se pullakanda akoigi BEC seuza masi se lakna hona bada akoigi Bose na akoigi piramiba magi theory sing aduga ngasagi akoi Albert Einstein na piramiba magi theory sing seuza soina thambiuna masi yam phajaba wahangni Satyendranat Bose na ahambada puthome ji akoina potsing jigi makhal ani chawana yam kuppada yengba matamda makhal ani gaglai amana fermion habama amana boson habama adugi matang jita ngasagi Bose na ahamba puthokpada ngasagi mangal light habatare light sigi magun jibu karina takadagi habagi matangda puthomani puthomse masigi yam nungsiba warina kamai to geda Bose na magi Anouba Potki akogi theory haitare maji atei man iraba matungda atopa scientist afaw mayam do loina tharaga yengale sigi ji aina Anouba Potki basi phongba yagadra haina kanamatana afaba mongda pakum pibirakte adu matamda Einstein ji am phawre 1920s adagi warini 1905 ta Einstein di magi afaw theory ahumji puthokrabani photoelectric effect adagi special theory of relativity adagi Brownian motion adubu Bose ki magi amna thaganinga oibamadi ngasagi adu am phawgra Einstein do mana magi masamakna lam tamna lejiragasu magi aduki matik phawra theory me and paziraga mana mamakki masamaki guruni khallaga ngasagi man iriba papers it thaya Einstein ni par kanda Bose ni iribsa kayum anoba ma leji man bhaptare adan bhaptabadagi di Bose ni di English te ireini matamdu de aphawba journal haigadra chefong haigadra maji makal gi lon da le adan ngasagi Einstein sina mana kamai to gebu Bose ni irezi mana German da handok pire ka mana ngasagi z script for physics edu da mana phongbiyo Einstein Bose ki je aduka mathangda mana amuka khara Anouba kharamaga hapsilaga ngasagi karigumba potsi ki arumba leitargadi hari photon dane ahanbana Bose ni je akogi light sigidi magidi arumba leijide arumba boson oitargadi kari oibi yage habesi khanjinba matamda thijinba matamda Bose-Einstein Condensates oini habesi azaki Einstein na magi wakalundigi putorakibane ujiki BEC se naina ko matamdo za quantum physics ama akoigi Europe seuza asino za akoigi marakthana za da akoigi handak se hi seuza akoigi International Year of Quantum Science and Quantum Physics and akoigi United Nations su za akoigi declare to ureza aduna za quantum science aduga quantum physics seuza masi akoina akoigi science aduga ngasagi quantum khangdaba akoi isamchamba akoi mi ma da za masi quantum science masi example amtang set up user masi yam ju phajek ko hairi ba wang si ro yam ju line khum ju hek lui ado amarom da samna hairaga di akoina quantum science hairaga di
karigum magi magunji karamba pon utke mari yam pikpa pot ki matang da nenar quantum ni si nei ru yam na maru eba quantum theory zigi amadi asagi pot kuring maki magi akoina hegeng matamda ising galera kan ithaki pom ma bisi akoina adum urabani taseng adagi atopa mana akoina atopa pot amagi magun haira kana akoina laitum gumba oiro nung gumba oiro adana ngasagi amadana akoina mina changsangna uba potugi achauba lumba haiba ma adagi atopa madana ngasagi isingi ithaki pom ma jimaktabu madugi masak magundu takna hona bada tudokna kayata arumba haiba ju leite adagi chauba haiba ju leite magi wavelength kaigumba adumba lei adang ngasagi pot si picture di akoi quantum gi da haiji pot khuding makki magi akoi na hojiki masak ta ko chen arumba ayangba haiba siga adagi atopa akoi ki ithagi pongi magi magunduga ani maksi lei haibane quantum mechanics da pot si picture ga di magi arumba ayangba du nataba magi ithagi pongi adu mai magunchu chele quantum mechanics ta torji akoi dual nature haina particle wave dual nature and aduna pot khuding makisi loin laini tawbudabu koi pot si kidang chawragadi magi aying asaji yamna ingwa matamda adugi duda masai soidana kimai quantum nature ji ulakani haibadi yamna ingdaraktargadi pot si arumba yang badana tabida magi ithak ipum gumbagi magundo aduju uthorakani sinema koi quantum mechanics ki wave particle duality is yam nuajeoza uzana yam phajana marik sumna thambigyoza aza mathangda akoina aina laksaningi seoza akoigi Bose-Einstein Condensates masi gi akoigi sanging toropa seoza karma matamda gi sanging se tawraki haiba seoza magi sanging toropagi procedure adagi magi formalities kamain torokanda akoigi torokhiba adagi ma sina madu sanging du ta phanga akanda mana mu atopa da mu sinaba yagni haibigi ngasagi akoigi Bose natabida Einstein natabida atopa scientist singdaga matang collaborate tokibagi yoza history gumle ge thambiyoza hoi dang aziki Bose-Einstein mogi statistics sina sumainto dana Bose-Einstein Condensate haiba anauba makalgi potsakama phangani haibasi hairba matungda mogi theory digi matungina scientist mayam na hone tobudu masidi amna tasengna akoigi quantum oiba Potki magun oibanina yamna ingbat akoigi temperature se maru oina darkar tai ado hojik 1995 ta Bose-Einstein Condensate fangrisi magi ayingbai changse kyamu ingage bada 120 nanokelvin habisi akoina kaina kadai ma thenagi bada akoina karomba art ki atmosphere akoi prithvi ki atmosphere se karomba sum ingda tari pot se inga kana sum pixel mai to nang say art kit ma sum ingda laga sum picture hala adu tari kai to art kit ma sum pixel kanya aduna haziki haraba 120 nanokelvin ga yobse art ki atmosphere wang na phajana bawa sandokri bese kada am ko yong na pixel ke da chawna akoi 20 centimeters da ka picture kanya 20 centimeters habidi akoi foot ama bawa pharamaro admain torga pathara kanya adi pochi inga gadi sum picture mai to akoi atmosphere ju akoi hawa nungsi chiju ingdara gadi sum picture kani aduna hojiki akoina laboratory da Bose-Einstein phangbagi ayingbagi chang 120 nanokelvin ji yauna picture hanbata ingda hanbata argadi akoi lairiba art akoi prithvi ki atmosphere je 20 centimeter da hadi aduki mate ingi sinida aduna adu bhawa yauba ngamdriba ma kai akoina BEC habese uba ngamdabane mamangda atopa experiment kya dabudi BEC je lebam tho e habese masiki khudam di phange khudam na harabada akoina superfluid helium gai ji helium ji ingdan matam na majo superfluid ji oi to bodabu masidati BEC yawi habese khangi aduga pumna makajigi lairiba helium je loimagsi BEC oida just about akoigi 20% gumba oiba aduga hojiki akoina 1995 da phangiba BEC ena akoina laboratory khutsemna Sak-Ong ama tholaise sidadi almost 99.9% je
Bose-Einstein Condensate ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ 1995ꯗ ꯐꯪꯈꯤꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯝꯕ ꯂꯦꯞꯇꯅꯣ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁꯁꯤꯡ ꯀꯔꯝꯕ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁ ꯌꯥꯎꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯗꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯅ ꯐꯪꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ 1995ꯗ ꯐꯪꯈꯤꯕꯁꯦ ꯇꯤꯝ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯀꯣꯂꯣꯔꯥꯗꯣ ꯑꯦꯠ ꯕꯣꯜꯗꯔ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯨꯗ ꯅꯤꯁꯠ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯑꯃꯒ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯑꯦꯟ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯑꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯦꯕ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯔꯤꯛ ꯀꯣꯔꯅꯦꯜꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯥꯔꯜ ꯋꯥꯏꯃꯟꯒ ꯃꯣꯏ ꯑꯃ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯗꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯥꯆꯨꯁꯦꯠꯁ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ MITꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯐꯤꯖꯤꯁꯤꯁ ꯌꯥꯝ ꯐꯥꯎꯕ ꯋꯣꯜꯐꯒꯥꯡ ꯀꯦꯇꯔꯂꯦ ꯃꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯪꯉꯤ ꯐꯖꯅ Bose-Einstein Condensate ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯐꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯀꯦꯂꯣꯔꯥꯗꯣꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯇꯨꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ MITꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯋꯣꯜꯐꯒꯥꯡ ꯀꯦꯇꯔꯂꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯅꯤꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ 2001ꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯣꯕꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖ ꯐꯤꯖꯤꯛꯁꯁꯦ ꯐꯪꯗꯣꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯥꯅꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤꯅꯤ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ 2001ꯒꯤ ꯅꯣꯕꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯦꯔꯤꯛ ꯀꯣꯔꯅꯦꯜꯅꯦ ꯀꯥꯔꯜ ꯋꯥꯏꯃꯦꯟꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯣꯜꯐꯒꯥꯡ ꯀꯦꯇꯔꯂꯦ ꯃꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯐꯪꯃꯤꯟꯅꯗꯣꯏꯅꯤ 2001 ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯐꯪꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏna ꯂꯦꯕꯣꯔꯦꯇꯔꯤꯗ Bose-Einstein Condensate ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯐꯪꯕꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯖꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ BEC ꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯕꯇ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯪꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯁꯦꯝꯃꯤꯕ ꯂꯦꯕꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯦꯕꯇꯨꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯏꯀ꯭ꯋꯤꯞꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯌꯥꯎꯒꯗꯕꯅꯣ ꯈꯣꯠꯀꯗꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯃꯔꯤꯛ ꯁꯝꯅ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯃꯁꯤ ꯍꯣꯏ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯁꯨ ꯂꯦꯕꯣꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯅꯤꯗ Bose-Einstein Condensate ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯕꯗꯨ ꯎꯖꯔꯦ ꯑꯃꯅ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯀꯦꯂꯤꯐꯣꯔꯅꯤꯌꯥ ꯕꯔꯛꯂꯦ ꯑꯃꯅ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯀ꯭ꯌꯣꯇꯣ ꯑꯗꯣ ꯀ꯭ꯌꯣꯇꯣ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯁꯦ ꯖꯄꯥꯟꯗ ꯑꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯅꯝꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯉꯥꯜꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯦꯖꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯞꯇꯤꯛꯁ ꯂꯦꯕ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯐꯤꯁꯇꯤꯀꯦꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ Bose-Einstein Condensate ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯃꯥꯁꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯟꯇꯝ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯕꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯛꯊꯔꯛꯑꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯍꯦꯛ ꯂꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯇꯪ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯟꯗꯦꯟꯁꯦꯠꯁꯤ ꯃꯥꯡꯗꯣꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯪꯕ ꯇꯦꯝꯄꯔꯦꯆꯔꯗꯤ 120 ꯅꯦꯅꯣ ꯀꯦꯜꯚꯤꯟꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕꯗꯣ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝ ꯏꯪꯈ꯭ꯔꯒꯦꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯥꯔꯠꯀꯤ ꯑꯦꯠꯃꯣꯁꯐꯤꯌꯔꯒꯤ ꯄꯜꯂꯒ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯗꯨ ꯌꯧꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯆꯪꯉꯤꯕ ꯈꯨꯠꯁꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯗꯨ ꯐꯪꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯗꯨꯏꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯦꯡꯗꯅ ꯂꯩꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯪꯉꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯇꯔꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯃꯐꯝꯗꯤ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯃꯦ ꯍꯧꯔꯛꯄ 1995 ꯀ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯦꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯈꯛꯇꯗ ꯐꯪꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯝꯒꯤꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯔꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯊꯛꯀꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯦꯛ ꯊꯝꯕꯤꯕꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯏꯪꯊꯍꯟꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯍꯦꯛ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯏꯪꯊꯍꯟꯕ ꯃꯁꯤ ꯀꯨꯂꯤꯡ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯦ ꯃꯥꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯤꯛꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯨꯂꯤꯡ ꯇꯦꯛꯅꯤꯛꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯀꯨꯂꯤꯡ ꯇꯦꯛꯅꯤꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯨꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯍꯦꯟꯖꯥꯡ ꯅꯥꯄꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯕꯨꯗꯤ ꯏꯪꯍꯟꯕꯒꯤꯗꯨ ꯔꯦꯐ꯭ꯔꯤꯖꯔꯦꯇꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯈꯔ ꯏꯪꯊꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯑꯣꯖꯦꯅꯤꯛꯁ ꯂꯦꯕꯣꯔꯦꯇꯔꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ Bose-Einstein Condensate ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯐꯪꯅꯕꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯪꯕ ꯇꯦꯝꯄꯔꯦꯆꯔꯁꯦ ꯐꯪꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯔꯤꯕ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯣꯞ ꯇꯣꯞꯄ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯏꯪꯊꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯇꯦꯛꯅꯤꯛ ꯑꯃ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯦꯖꯔ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯦ ꯂꯥꯏꯠꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯉꯥꯜꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯇꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯏꯪꯊꯍꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯕ Bose-Einstein Condensate ꯐꯪꯅꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯐꯥꯎꯕ ꯏꯪꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯊꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯗ ꯁꯥꯔꯤꯕ ꯑꯁꯥꯕ 36 ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ꯁꯦꯜꯁꯤꯌꯁ ꯁꯤꯗꯒꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯀꯦꯜꯚꯤꯟ ꯐꯥꯎꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯏꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯊꯥꯕꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯏꯪꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯊꯥꯛꯀꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯏꯪꯕ ꯊꯥꯛꯇꯨꯕꯨ ꯌꯧꯅꯕꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯗ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯑꯅꯝꯕꯅ
akoi laser cooling ena laser cooling jina akoi na sum uriba akoi na hojikan gi LED light kaisi light emitting diode kan toru akoi laser gumai makalamani aduna tra akoi laser pointer sinariba sigumba sida yamna di sophisticated warba adugumba mayam ama sina ngasai atom jingji ingda han mani habita aduga akoi tumda akoi na ozana yam kanarba technology quantum physics thing yam ahumba jo por kadur besida akoi gi manipur dagi kari akoi expect wi habise thambiyo hai ai si PhD na Indian Institute of Astrophysics dagi aina postdoctoral posena Hiroshima University da tarpan tabudu Kyoto University na ai collaborator lebidagi ai adum satok sajen tausare adugi matangda ai se physical research laboratory Ahmedabad aduga physical research laboratory ai India ge space program ge horokfam ne ada aina mafam da chalubada sum thenarabada akoi ge laboratory ge facilities si adum khar kenai hai batare mapanda tauriba akoi ge Kyoto University da tahoriba ade Hiroshima University da tahoriba adegi kenoda akoi ge University of Berkeley ade Washington University aina chalu mapan gi da mafam da lehoriba facilities inji adum yam phazana maung tai pesada na tabida akoi ge yam kada yam sophisticated ba kuzukulizing lehobi aduga talent ki hai targadi akoi iramda mojariba Manipur ai samai ke university oriba Manipur University da talent lai leibata argasu talent tana yadaba hai tare sigumba yamna aruba sophisticated ba experimenting si tawge hai batargadi oi paisa darkar tai paisa lai renju tawba yadaba leigani karigana da kurai apaba aruba ma semba haibasi yaraktaba lakani madugi karigumba darkar taba part kar semlokchim jin tawba darkar tani adna moi je ko English tairaga akoi ki ancillary natraga supporting industry haibatar adu aina mapanda thengna ko de comment Japan daga tawba sidi akoi laser ma yadreraga hafta amada fat adum semai adu aina thengna badadi haisi akoi ki PRL aina lecturer adudagari dum thakara dum changi kaiguna da mapanda technician lakpa adagi potu mapanda tharuga semela mu lakpa adu aina Japan da thengna jarakodi adagi US da thengna rakodi yadragadi madugi do yanana ba sembada numitoina masing thai adu akoi sidadi hafta da natti tha do ina thai adu akoi ki kara remote oriba adi chatok session da ju khitang kudong sadaba leiriba Manipur da di matum do amuke na changadra na kal aduga akoi talent lai adu ai sama kesu ai research scholars kar leje ai na moi ga changdam na bada mapanda ine thengna jar ko tudong na nop ti na kal Bose-Einstein Condensates khutsemna Puthokpa Quantum Oiba Anouba Potki Sakong haiba hiram seda Manipur University ki Department of Physics da Professor Roina Lairiba Dr. Angom Dilip Kumar ga aikoi gi mihut Raichanda Chingtham ga unaduna wari saba asi tahanjaki baga loinana ngasi gi oinadi Science Magazine lanthok chaba matang asida loijare mathang leibak pokpa numit pungfam asimakta da amuk fangbigani Science Magazine